Ke osonong koswabon kumadati din sanan. Ikalan sanandot orongowi at ay boros kud kaswabon na bayan lagi. Ke bayan na penting nga hiti ako kaya non da gereja sinulihan baru. Tu asa pausa pawatulun dahilo walayom. Mo edid asimbayan na mimbalangasom. Minayaw ko di hiti gereja. Jadi di ilanam ay muayan nila sinding-sinding ilo nga orang o pakatutit panambarasan datin kaswabon na bayan. Kaya atak pakatilang busom, kanaw misisa takapod iswang na sambayan. Kano sambayang tako? Kinarahingan o sundo iswang kerajaan sorga, kung sikaw dot kaswabon iti, tu nakai nayahay dot minampay maya da panambarasan penatalayanan, ipinuruanan dot ay SDM Mission Sabah di Tenu, ambayno, imbulayanom, oputan kagudahay, maya dot panambarasan penatalayanan, isuang dot boros dot tinarud dusun. Ikalansanan da alumis piramutan, kain kokoton, nagi kawawayaan dahay gisom dot otibus sitit pagindalanon do panambarasan, korikot to ginaw dahay tisam tiso, hinggod kanoy hay papendalan dan nununa pahit penuhuan no miantok do karohyan no. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya insan pod maborsokod o sanong kaswabon kumadati din sanan. Di asamat tabay no. Aya banat-banat padit tibay na. Atapot kapiyam karirikot kud mantado gereja muanad. Di kanihab pukul 3 dot kay da sinumambayang hila gereja muanad. Lombus pod minay songkoduod sangulunat ay anggota gereja dati dot sumakit nga oni ba di pinagintu tutunan dahiri ay di ano sandat kapiyo hot kinapagyambolutan nga muendak kago. Jadi kai dahiri lebih kurang pikir-kira pukul 3 sodopon tulud kagud minedapi api. Osa ni kaya mamanaw dong tuong ba akito. Umbal po di hilo ranaw nga to kanaro no di jem hilo ranaw ay. Saya ko pengen hino ranaw. No kura rito anaro ko pa jem. Pikir-kira may matus tanga jam mirihom kalapus na giranaw. Hiri na di korikot ta hilod api-api nga pukul 11 o 10 setengah kantor di. Cari makan po di. Kaya humutakan nun, ndak kakan. Lombus sagidi di sinulihan ng kaya nandi modap hilatang aralan. Pukul 4 setengah korikot tagi. Jadi tinagit di nakasadia kapi raso kiti nga ay sangilanggay matud kita kinarahingan gi. Oke, maguling kau karangahan nga orang ngawi mah gi. Ikalan sanandat orang ngawi lah. Mongung dilo nga sakira na pundod alumis karangahan kada ko patayon kundo loho di ilut haram mangung go de. Nah ikalan sananda ay saya kaboling kahangan. Jadi insan pembersokod osonong kaswabon kumadati nagi osonong 8 hari bulan kelimoh di tadaw do bayno hinggod panambarasan no podati nga kitulud tutang iso o tomporurur. No kurod nudi hitit ogu haradita singud kususu wad hiti. Pagumbalan matudilo ki. Okay. Tutang iso o temporurur. Ino pa ikanihab nga noretan datid oni ba karay tasikul. Tisikulan dati.
iti napadi sikulan iti tumbayaan toko dot ait monikid napodit sangin sikul ngai nga harati kapurimanan datid opus olisi i kamoyan da malayod jatuh cinta idi sikulan dati. Iri na gindod doho na po panumbayaan nga kagumuan na podit agayo sa kadong iti sikul dati nga inakombalot sinumikul lahirid sikul toko. Emangko, iyo kayo hit bagas-bagas sa sinumikul lahiri sikulan dati megal ko gosen gas ko sas ko iskola-skola rendah dati nga iyo kayo no hit agayo sa kadong montok di sikul dati. Iyo di nagidagyari man kapiyo bo. Iyo di na tapat kapiyo. Puji Tuhan. Sakira harahit akuri sa kadong nga kaswabon na bay no man na painggoyo sa kadong. Paingkat ako nagid iati sebagai pananud da kinarahingan mantad ka iati no pati nga pananud di Yesus ina pay apatut agayo sa kadong dati munta kapalayanan da kinarahingan nga iati tu iati no nga pananud da kinarahingan. Jadi atumbayan ako dat munta ka sikul dati ilo not kaumbal sinumikul hila sikulan dati ndam agayo ngai sa kadong dati nga iyolo no hit pay mahamahaot ay kau upus iyolo na pay mahamaha pananahak ampon na kadong idit sikul ngai dati. Puji Tuhan, tuharo kapurimanan dati miagalidi. Haro naginday kaborosot akon na paka ila sikulan da dia sinikulan ko apa ilanam iyat ti hakut timpubay no ka. May lawat na baluran. Nakongoy ako na digulong nga ay sa tulun. Kusungi garadya nga akon gaya kahari sabat mo. Okay. Jadi puji Tuhan mantadot panguhupan di tengah nak sikul ngai. Panguhupan dati inakombalot sinumikul isikulan-sikulan dat Adventist. Nga inapohit agayo kopiohot ay pangonsikaw dati nagi penghargaan dati mentakid di tanganak at nakasikul lahiri nga mantado molohing. O kano pa ko mantado iyo kayo imolohing ibu bapa di tanganak itanak do ko nga ay nakatad domine sikul lahilo. Jadi iyo kayo nahit nakapagulod minanahak ka binabanggot ay panguhupan sa kadung mentok ka sikul ngay dati. Jadi iati it anak ka sikul lahilo it ay sa tanganak ka pansikul lahilo kada dati lihuay dot iti sikulan iti nga iso ot aralan dot pelayanan dit agayo montok kot ay pekerjaan da kinorohingan. Paingkuran na po nga naraitan nigalad ilo nalo pagiuhupan nga ito ko na po ka. Okay? Amen. Puji Tuhan. Okay, patilambus. Oraitan na po di lo kumundot ay tutang. Sayra na po ay mulayan nila tutang nga isay ka paguludot ay agayo panguhupan montok kasikulan. Tatap na it nakombal sinumikul. Okay? Nga irinigi kamuyan kudot ay ndam hari katugya kaporluan tay ka umuru inang kugad pailaw ni disikulan dat paingka pumati di tutang kasikul ka. Haratu kaporluan na tiyad di. Nga ata ka pa nakombalat harohot kapailaan di sikul dati dumiagalid di. Ani gindo ilan no mo ito ka uhot lah. Mo ito ka suku idit. Mangigit ka usinanom harapon ng kudadi hot kaporluan dat man tutupay tutang ti sikul itid. Isay na ko ilod haroy dando hot lo biyani di kantalan nom miliman ponokadung ka. Okay? Nga
Montak no padi kombala sinumikulam tumbayaan ko dat kapuriman yelod akuri ya harot kapurimanan yelod paingkurohot kaboling kahangan iti sikulot sa ira kawayan kaboling kahangan da kausinan. Okay. Jadi ay menguroh det man padit pihak pentadbiran poilo kumadi tongo bagas-bagas sa sinumikul ngai det harodadi hot pagihupan datin miagaliti ka. Ilo ikadauhit ay kaymayaan dati det mentak na pa dielo it nakumbala nakawaya tay kono kasikulom tatap na harohot sokongan dielo ogirot kumadi sikul ngai. Puji Tuhan. Oke. Jadi amo ngiroh dot sikulan teko gereja lebih pendet iti kemendet tutang menikid dati nga umbalan to kono giad ay mongulud moed katam teko oidu da mantadet institusi teko keposian to koy sisan dati. Ino po kaguhit naretanda hiti nga may na dati silihod iti na po tutang nga miagalidit ay kapurimanan pa dati nga miagalit ti temporurur. Nugiat kontak kilo temporurur ko temporurul. Ar ko lilo tempok. Temporurur. Temporurul. Hingga tarual. Ay hingga arual kapurimanan ko. Arual ko aruar. Hingga makontak kilo tongo mangingiya ngay dusun. Hingga kontak kilo ko ar. Orwor, latihan ko orwol. Oh. Kan to torwol ki. Orwol. Orwol, orwor. Saruar, sarual. Sarual ko saruar. Orwol lah ki. Bah. Orwol. Manto ko silihod iti na patutang nga miagalot ay iso o temporurul. Tumbayan ko o insanan to kono pati nga haro temporurul. Yo kayu nga haro torwol. Yo ho nga haro torwol. Tompinay ledi latun haro torwol. Tiumin lajimun haroy torwol. Say pangay John Matajim nu dia torwol. Tompinay dokin harapo harapan gi. Haroy torwol dati. Haro nu pangay torwol tokot di. Suway pun do ngay tongorwalan do ginawo. Orwol ginawo, orwol tinan. Iti panasakit. Iti lukap ko nga iti torwol pakasari. Dalan naratu di minggu di gulu. Tingkanan ni da asampin. Jadi insanan takon pati nga haro na temporurul dati ti. Ina pa hilag gereja muanad kanya mo. Koriko tapadid suway nagadi ti 70-an kadi sigurobot mong kuropi jadi tatud. Nga iya din hari bohi. Iti tahun dati nga paparikot tiga temporurul boh. Tumutuo nga haro nadit rumuola tong karius. Nga tatud. Haro na po. Ano milad talibambanan nilad aray ko temporurul. Nga ino paday karohyan dati. Ilo na pada temporurul ilo miloh takadad man puruto pakiwason iri dahit karohyan dati. Miagalilot ay tabu ko tapurak tumilong ngayon utuso ngon kodongo
man iduo. Nga orohiyahan kun mitihod iduan na tabu katapura kay. Har-haron bot kang di karuhang kumbah. May ihu matabuk katapura kom. Iso no po nga soringgit. Soringgit tiso. Tu akuri pagi ya. Jadi ataman po din manda soringgit tiso. Ombo bobosan na maghihom haron na tong tolo. Har tong 5 semua nu i alalay ta ihum. Nga tok yodit kodongon nga tok ya dihilo no kapupurimanan wad osanong kapurimanan gi. Nga ino po may tamodan nga ngon iduo tu it harga tapurak. Iyo dih nadala tamparurulot it korohian datid mila da purutonom man pagarabo man pakiwoso patamon. Nga nu kadid osatia nal tamparurul gi. Haran tamparurul dati om tok totoson no may pangakan no panadol. Ubat tahan sakit no. Haron no hit herba-herba. Rumikot tapay tamparurul gumuli kasarid amu na tumangkiad. Iri ni kapanganak. Ila tutang ka daw nga lebih kurang matilad ila tamparurul dati. Hingga dot ay mada takoy dah nga haroy timpu dot nu kadida Malayu datang bertandang rumikot orikot no pon kamon tokod tuntutan hidup to kom hirinon dot miagalidit nando milo ayo di ay sa naralan na suway ko kagusa kasari to kan pon dolo kamon dot tutang nga ina pada pagangatan dot montok dati do hiti nga iti na pada tutang nga mantok ko patamo iduon toko miagal dalat mangidu toko tit tamparurul nga apang kali mangidu ampaing kana bola tutang lo tumbayan ako iswanggat YouTube haratalun na podam 2 tulun Facebook 289 ulam opinta nga tokotid ay sa tutang kagumuan pangharo apang kahal no kay duiduan nga ilo na dalat pagangatan nila mila na padam miagal na ti tamparurul tu ay man to kada patamo iduon mada to kada gumuli ilo kapurimanan do miagal ila tutang dadamot at nadakatan to kolot panasakit to tutang iri nandad ina po panambarasan dati di tamu po nakatalib nga aulud nanda dati ot ay kapambayaran kapanampanan di tutangay may dandad olingos ano danda haro nga montokidit ato ko panadakatan panadakatan nila panasakit ta tutang nga ino pa'y pangunsuban da hiti moid ato ko adakatanom umbalan na dati ilot harlo ko mo yun dat mangikit manghemat isay na po harap pasunduran lobi pandadit iti kamulakan bujang-bujang kumbalo kumatinuman na tabangko na si hatay orahiyan ako ipapatungkos iti nasihat di siyo antakan na po di nga 20-an nagit taon ko kana po di tabangan ko kumaduo tok may nakama umbal nakamapopopitusin kasyo ay tagal o gumu kada pamusorod o nga 200 300 1,000 ti kada musorod ti di kasyo man pot 5 hopodori gitu sambulan ka pamusarahan kunom ay 5 hopodori ringgit son taon
Piro na gisan taon gi? 600. Eh, ada lah di kapiyad ano, mun nahatos sa taon ka ginawa. Iya di boros nga limo na pada ringgit nga ay kopi. Ay, iri na kape narutum mo. Iri na kape kinaramukan ka di dombokon. Ming hali-hali dat ay akurian da 600 limo na pada ringgit ay kopi sambulan. Eh? Nga sayrad ori kata tempo ay tampinay. Ipiaday limo na pada ringgit gidi nga agayo hagatang agayo rati. Montok ko posyon. Lebih pended sebagai songulu na kusay. Akan pended ori katila kamu nemanan sawo. Jadi montaki kau mulakan. Nah, tango bujang-bujang. Katungkus kun natit ay bilin dat mantadot ino ka tua-tua. Ila na pa kamu namang hemat ilam painsuang na lakamun dat popopi-opi ilo mo. Man, napabobos at kada na ping hali-hali dat umuran na 600 sa santon. Hinggo fiat umura nga inapohit tamo dan idi nga harohi kaboboyuhon tabiat. Na amin kamu tim Milbon gi. Wa isya na palam borosan isya lo. Togoron no ngay tisasyo lo. Jadi kada ta kono ping hali-halid. Umura di kapid 600 tahun ka. Ino pa yung penting nga it kaboboyuhon dati tabiat dati harlo kaboboyuhon dati ay menghemat, mengikit popopi hali piad akuri. Jadi gang anak waguh umbalan bobos akuri ang 50 ringgit sambulan gi. Ay. Ya di na dari budman kopio. Oke, jadi kada na dati may intangay agaan nila kamayan dat mangikit tu iso na pemantad dat ralan, iso na po ralan datid ato ka aratu, isuang panasakit ta tutang, nga iti kamayan da berjimat cermat, mangikit popo piopi dit, pia gumu harpo ka. Abarakata ni bagyak kinorohingan hiriki. Oke. Iti na po kamo na mangikit nga patut da pendalanan da isuang ganunu na po ikarait da sikulpia kadaw. Iti sikulan dati. Patut da harohot ay kopong hikitan dati it ogirot. Sekiranad ay iso piat tutangga agayo dit katumboyo. Kada nadadat inapohit no kalo mana dati tomposio daharohot kasapan dati isuang dat berjimat cermat. Man dati patamo iti tutang miagal na dati papatam toko temporuruor ti panasakit. Miagalit mada toko dalo tutang miagali mada toko lo panasakit iti tongorurul. Isay dati orohyan na haratarurul. Tumbayan akon aiso no orohyan dati na haratarurul. Iyolo na daha pengintangan dati montakil tutang. Mada toko na dadharo. Jadi montaki aiso po jangan coba-coba kadi dong malayo. Umbalan na dagyad milan na pom nakasubo. Iyo kayo hiwagu po nakasuang ka karaja. Kada po umbal-umbal mo'y loan. No kadit berasa kitab. Pabagalon no do kauhot kaposian do kayo. Maya dot gaji do kayo ka. Nga iyati na po dihit. Known suit na did isu. Na kaunsu, known suit, na burunsu tagakod do isu ang tutang. Payra kon no po did. Payra kon no po did dati membayar gisom ay lah. Uludulud pakatun dahi ka pembayaran gisam podok kaidu
Ngamun tokidit wagu pakakaraja suai matigari gi. Antakan po wagu kapod kumaraja otari menui gaji nu miagalidit ogumuan. Yudi nokolobi i gaji opurimanan. Hali piat ongo gaji pokok pirondo rikadi 1.500 ki. Wagu kapak kumaraja insan kono gi kotori mod digaji 1.500 nga iya dit ogumu. Nga suai matiri. Maid laid ko di kotori mod digaji nu nga konda abagalan. Okuri indi gaji tepurimanan. Mantadidi ya koyu wagu pod ay minimpun na kumaraja ilagi-lagon toko no kapiyalo kamondat may loan. Ina pa pangunsuban kumadati nga maya di panambarasani nakatalib haro na pa iman-imanon dati haro bolion nu tatahanan paginawo timung-timungon opuason do ginawo no did sakirad ay otarimo anu nuhit iman-imanan nu miampaidat okon ko tutang teko amu agayo ho tutang. Paingkan lagi miagal ko korita boh. Kaan nu di korita CCM 1000 sambulan ay agaan nga maid laid koriko tened ong sontaun ay poloy dun boh haran po tongoto lutulan magat nanda tapurimanan dati. Ya di mari ki. Jadi mana dati ilagon to kan dala tutang tu miagalon lo temporuruol. Kas asakatan to kan po temporuruol susah no mangidu. Kada boros sa temporuruol. Kumapal kapal lo pakulit tatian pirolina dot manantag. Tumimpu nagdi timanan tagot kulit. Lunok katian osaraw kuno pada nga to kom iya diralandet ponangi talupid ponangi sandakanom tantag ti lunok gitu. Tantag ti lunok iti kanadam hingga nagidid okon nagi matud urutan na gumaya hilot. Ada katan to kono kada boros sa temporuruol iti piata nga lunok nga osono ngot ay poposuni mongidu tok dadi mila sinsibon ki. Ya kayu hitang agagas isay do ko manulunok sinsibay may patako dadi milet yun di. Katilambus to kom oruhay kapila timput tumangkos oy. Kada tokono kada hudot ay kasansala mengintob dan nununa pati kamayandat ay perbelanjaan. Ino pa inore tanda hiti nga haray tulun-tulun da akagura miampay dot pintar. Iyalo na padi nga orohyandad momonsay iso ikakitanan mantada saliwan miampay ay iso ot kaandasan. Kapuriman ano padilo nga ino pa ikakitanan mantada saliwan idi nga manahakot agayo ho kapurimanan pengaruh umadilo. Isuang dat buruan idi yelo na po nga okon ko mimpun dat mirikaw omongintob kamu na pula nga sekira purujik nga momonsay kertas kerja. Mongilo dat ay haray nangkud kasap teko gisamid opongo iman paimpuno. Mantadidi irin na padidi nga papakitad iso o kolomokon. Kumadati, kumadiolo. Papakitaw nagidat yolo na padi nga ay apatut tat minsingilod nunuti kamayandat minsid miampaid mintong-intong. Mamanaw miampaid mintong-intong. Bergerak dengan berhati-hati. Kakuan pa nga ino pa ikatumbayaan dahiri
nga harad idaw sendiri gisa mindad momonsed o gumuot kasansala. Iyo kayo hit nakapamonsay na walay. Apuri manan yung matiri. Apuri manan nudat ina pay walay won saya no nga harahopalan. Numano palanay ginayo walay 20-30. Bata pira bandel, simin pira beg, ang bosi no pangay pasir, watu. Nintab ngay no nadiri. Intay no nay balanja, kabagal. Sayra demano pa indalano nga haron no pay kamoyon dot kasansala idi nga anda agayo. Piagalan no ditudok mato no po. Walay ginayo manku timpunon 20-20 ka. Kain kakat tadi 20-20. Ay, yudit okoro oy. Okoro mangkudi ko kita nani. Bah, man pakatu doho tambingay loho di ka. Tambingay. Ko tambingay hilong nga ay lumisi jadi ko pitimbangot na tambingan na hilom ahit hiti nga tambingan ni katu kadawo ka. Tambingay no. Katambingay hilo. Jadi adi lumisat abasagi kakago. Painaruh di kakitanan nga osonong dadit miya galagalat. Aida minsadu kopio. Oputan pakatuloho di ka. Tambing. Ino po di balanja nga osadu tamoda kino ngayon. Jadi piagalan no padatid dit haro pangintaban, kertas kerja, ituduk mato, teko isuang paginawod, itim dia man, minsadu. Mo ito kagya pamuli barang nga iya di bo. Umbalo pagidot. Mo ikaw pamalihom, ino pa nga gumo mati o bali nusuay. Silap-silap nga ino pa'y bolian man tanong nga akon kay rita bolino. Akon pundi ko ngonduan kadto ngolun. Akon pundi ko ngonduan. Kumbal lam yung panadod di karuhangom. Mamanaw no. Hari tamodan no may pamalit yate. Mamanaw na hay. Nga kondorong isiyod. Ay kasyo harat nda kita nga gayaton kuno pa sumon kono. Ano po yun di nga suway ko ngayon di. Nga haran no pa'y tinulis no. Ino pa'y tinulis no di nga iri ni katatapan ginawa no, iri na nga no ihumo na sumait mingkarasait. Ino pa'y perbelanjaan dahiri nga akon sadu. Kapag gidu piyata kuri nga haran no bagay kapag gidu bo. Nga ino pa'y obalinum iri na kapyo. Nga aiso no pala kamondot ay nulad kertas kerja nunuhi manu bolio manu tuliso kompom bo ibolian no nga ay obolid ang takani disuay ko ngayon. Akon pundad ino po ikaday di nga ikaday no. Pangkura komon dati kaday no. Kongonduan orohian dat contoh lah kapagalan nati iti kantung-kantung. Orohian no po kongonduan na kantung-kantung iri ni komoyan kuhod mamanaw. Mamanaw no may padigorahang kwa kita na dit ang kaday kasut, kaday kantung. Na hodi la kaday no. Ongay hiti ako mandad. Ano ko po dumay suang. Nga ko rikot mo gyadit ikaday ito nga supana. Ito nga hardware. Na hodi dia kaday kakagus siya balas binti. Hodi dia kaday kung tok iho gya nga apuri manan ko nga tanudan na po kapya ginao gi. Nuno na po hiriswa nga ay so na tanu bolyon bo. Nga sayra no po nakasurati bolyon to ko kumhiri nagyay ginaoan nati. Mangilag na kapya ay ino po ko ngayon dit ginawo dati nga ako yung sadu. Jadi pengka nagila iswanggot mangintab bot
perbelanjaan nga hari keperluan kadau. Dot iati nepo mandati ulud-uludo intobo songkuro gisombo hingga korikoton songkuro ginumu iri noh kasanangan nilet harohat mengintob-ngintob. Iti nopo tangaulun tinga atopot nopo nakanu nilad minamon said nunita sonong pinapatahak keposian diolo kumakin rohingan. Sekiranya pod iela no podinga miampaid aparagat tet memuru-buru miampai nagi kasiribau nagi nawo om papainggayo det nunu na pay tamodon dielo hali piam miampaid orulan om nagi mangada det aratu taiko oburunsut isuang detutang. Minamon said iso okinalaan sekiranya iela no podinga korikot tahirid ay garis sakinalim pupusan di pentopot. Pasanong dad iela no podinga kapuriman no koilo dapain kukuran nangku dat ay manahak kepanentudukan di pinatahak kinarahingan karay tot papaingkakat tanunu na pohot ay buruan. Hinggod iati na po nga mamusaraw pagulu inapahi kamuyan dagatang nga manin dadati patahurion no. Pamusarahan padati mpengkuro. Okon pondod haron dati kamuyan dot kelalayan isuang dat ay pagindalanan di pangintaban. Tumbayan dati o tumbayan to kad inopay kasunsudan nga kalan kadaw. To ay sumokot kahino. O sonong no hiti hoy. Kakita koid o silahan ko latadaw gi. Iti pemakasanangan dah iti gerejat sumilau no pulo tadaw tok ababangan. Ay hingga na diri deh. Montaki wawayon ngai isuang dot ay nunu na pahi buru-buruan dati iati na pada sebagai wawayon ngai pemimpin nga kada takadad akoy lo. Nu pakagu kad hiti koiloh takadad pengkukuro ralandat ay mangahak pengkukuro ralandati dat mangada idit apatut toyadan. Ihumon dati kakusayan ko kongonduan di koilo kumaraja moy ino pay buruan idi nga adando kondorong. Kadang-kadang isuang jabatan mengira jabatan swasta ke kerajaan iati no peti kumaraja nga harohot hara atasan dati iya no po nga iri kana tangga da kumuiso harohi atasannu nga hara atasan atas atasan. Kano po hilo nga iya no po sebagai woyoon pemimpin nga kanu kod mangilod pengkukuralan isuang nakapimpinan. Muhot na pahit isiriba no pengkukura diti dia ti bos kamuhot. Iya sebagai pemimpin patut to kailo ko. Iya di day kamonda hilo. Montak nagid sangulo na wayoon nga kailo ka mangintanggat hingga hi apatut tet pahirion tay ka mungkin pondolihon ni siyo. Tay ka sakira na pod ataruk ko biyo manpating kodo ka. Iri na dahot ay tugas dati painsuang na ngay lakamoy na pangitungan isuang piati buru-buruan ngay. Oke. Kalimpupusan. Iso napakagu panasakit titit imilam momonsed iti napatutang nga tamparuruol nga naroitan kagu ti kamoyon dot ino pay mandati unsoyo nga ay
nuruan nadalan. Sekiranya pod papaingkakat tokod iso bangunan, osanong nagidat akoro. Oh, osanong hindi akoro. Hinggad asaro ko mumusaraw dat osanong gamandati ing kuryay paingkakaton idi, mantad ko ino pa'y bangunan idi nga ingkaran. Sayra dat kaingkakat. Sayra na po kaingkakat, adi ka bagali balanja, ingkarayan na gidadi nga, na kaingkakat no na di tumanod da sukatan. O sanong nagi dat apa kaingkakatom, ingkarayan naman tadat tumanod didit kausinan. Tu sakira na pod kaingkakat pohom, aya, ay di ko suko po budget ka, agat tandad ay pengkura po di mangingkaro kaguk. Nasukup pa di sukatan. Di miluman ingkaray kago. Oke, jadi nakita dati mantad panambarasan di kasuabon di Baino. Dot ay pira-pira hot aralan do pengkura tokod a kasuboh. Mantad ila tutang tu ilo kadaw nga iso ot imila dati borosan dot panasakit ta isuang koposyon. Muntok na kodit apo na kosuang isuang tutang miloh na pod man dati ilago ilagon na dako kada ano ngay subo muntok dati it paintutok na tawa ka tutang panahon to kono pa panahon to kono po ihuman ralan dat paingkukuroh dat ay membayar monompon tay ko mangimpupusid di tutang imian to kokorohyan do kinorohingan. Okay? Wah, jadi dadamot dati isuanggot ay magindalan na kaposiyan iti hali piad isuang takakod tutang nga haro na po kasiwatan dati dat ay haro kasiwatan dati tumaguang dadamot haro kasiwatan oman na dati umbalay dat magidu mantadidit ay panasakit tatutang dinawayan dati tempo bayno. Okay, magano tokod iso at sinding nga kalimpupuson. Tinupakoposin dati nga iso kasiwatan. O man na dati ahawo ilo kasiwatan daharo. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan nununa katahan komposion iso keselamatan. Saira ori kotimpu ay sono kagarasonku koposiyong sudah. Kay kano misi sa takad isuang sambayang. Kinarhingan asundo isuang kerajaan sorga konsi kaudat kasuaban iti nalimpupusan kagu dati kay sisan dat sumambayang mayad puruanan dat panambarasan panatalayanan agumuit kapagangatan pangahakan nagi susunod dinaway andahay hinggo na pahit asimbayan no kakitanan kapurimanan dahay popoindalan manehay uhupay gisambain no pahit ay mandahay buro idi nga miyon to kasar di karohyan no milo do mangahak dahay konsadu mantadi di panasakit da tutang da hitit pamagunan kinainon dahay
Maine hai anuai dat ai nununa poralan dagi sambot koidu daya heman tadat kaboling kahangan datutangai moed ina poiralan dinga miantok kasari dadi karohian Tuhan. Kung sikaw tadaw da bayno isuang tindalanon buru-buruan dahay nga hara kasari panghakan nu moed gisom buat hingga nu pongon dahay nga pasimbayan om selamat dihay. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amin. Oke, kung sikaw kumad ang sanan ko ingka no kapag yampayan natin kasuabon bayno kapiruba to kakagudot kasuabon da suab. Hinako po. Hidup ini sudah jadi berkah.